What did she say? What you say? That you only meant well, but cause you did. What you say? That it's all for the best, cause it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, but cause you did. What you say? Kas notiek Latvijā? Šodien ļoti aktuāls ēnas. Mēs mūžam šis tāds ar to man dēļ. Nopietni! Nu? Tu vadi ziņas! Labdien, laika ziņās! Es jums pastāstīšu par sniegu. Šeit ir nedaudz sniegs, šeit ir daudz sniegs, un šeit kaut kā ir ļoti daudz sniegs. Laika ziņas piedāvā sporta ziņas, laika ziņas, LSD un... Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Put my glasses on the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of gin. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. And on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit. Dienvidu stopus. Rietum ir uz tīras pusi. Uz saules pusi. Eicināti, mēs uznecinājām vienu grūti. Nav vēl. Viņai tā Ziņu pēctecis. Ar labu naktī veicās. Ar labu naktī veicās. Mūsu ziņas beidzās. Runās Šlesera kungs. How do you think about Latvia? I think nothing special. Latvia how easy. Tu šodien ar to cepurēm neiet. Vai sāc? Sākam! Aizneši šito. Nē, man ir... Vai vēlreiz tā. Gaidāmi! Ļoti apmākušies laiki. Labāk arī šeit. Visu tāpēc. Stopēju. Tagad mēs beidzam mūsu laika ziņu. Stop. Sporta ziņas. Nebūs velti, man šodien separēt, ir Ziemassvētku separēt.
Pirms izpaužas tādi. Latvija sāk uzvērt visu. Labi, ies. Turpinām sporta ziņas. Pati Marija Šarāpova. Bumbu būtu. Pati Marija Šarāpova. Mēs virsū to bumbu man. Pati Marija Šarāpova. Pati Marija Šarāpova uzdevuma ar sevi uz bumbiņu, kurā liekas labi. Очень интересно. Да, очень интересный вопрос. Это большая проблема. Куда надо решить?